Dobrodošli u Agropatrolu. Učestale padavine u prethodnom periodu pogodovale su razvoju prouzrokovača bolesti na biljkama. Danas ćemo govoriti o zaštiti vinove loze od plamenjače i pepelnice. Vinova loza je u fazi formiranih i vidljivih cvasti. Uskoro očekujemo početak cvetanja. Po podacima koje imamo, plamenjača je na većini lokaliteta ostvarila zarazu, te je sa te strane u narednom periodu potrebno ozbiljno pristupiti suzbijanju ove najdestruktivnije bolesti na vinovoj lozi. S obzirom na brzi porast vinove loze, neophodna je primjena sistemičnih fungicida. Delan Pro je kontaktno-sistemični fungicid. Zahvaljujući svojoj sistemičnosti, nakon primjene štiti i novoizrasli deo biljke. Pored toga, pokazuje izuzetnu otpornost na spiranje kišu. Delan Pro i imunizuje biljku, pa je biljka otpornija na razvoj prouzrokovača bolesti. Sa primjenom preparata Delan Pro treba početi upravo u ovim fazama, pred početak cvetanja sa 1 do 2 tretiranja, a nastaviti i kasnije od faze precvetavanja, zavisno od uslova za razvoj plamenjača. Pepelnica je već prisutna u vinogradima. Njen razvoj počinje sa olistavanjem vinove loze. Nažalost, simptome je jako teško uočiti u ovim početnim fazama njenog razvoja na lišću. Simptomi se uglavnom vide kad je već kasno, odnosno na bobicama, a te bobice koje su zaražene pepelnicom uglavnom pucaju i na njima se naseljava trulež. Pepelnica vrlo brzo razvija rezistenciju na većinu fungicida koji se koriste za njeno suzbijanje. Cercadis je potpuno novi fungicid za suzbijanje pepelnice. Pokazuje snažno i dugotrajno delovanje zahvaljujući rezervoaru aktivne materije na površini lista. Iskustva iz prethodnih godina su pokazala da u vinogradima u kojima je korišćen Cercadis nije bilo razvoja pepelnice. Ključne fenofaze za zaštitu vinograda od pepelnice fungicidom Cercadis su na početku cvetanja u fazi 10 do 30 cm porasta, faza u kojoj se trenutno nalazimo neposredno pred početak cvetanja, i fenofaza precvetavanja kada Cercadis pruža zaštitu i na tek formiranim bobicama. Kombinacija fungicida Delan Pro i Cercadis pruža sigurnu i potpunu zaštitu od ključnih bolesti u vinovoj lozi, plamenjače, pepelnice, ali i dodatno od crne truleži ili gvinardije. Bila je ovo još jedna Agropatrola. Nadamo se da će vam naši savjeti pomoći da sačuvate prinos i kvalitet grožđa. Za više informacija posjetite naš web sajt ili nas pratite putem društvenih mreža. Do sljedeće Agropatrole, doviđenja. Prinos Plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.